Iwa e kakala he ika e katuai, me tau matala ki hoku atama. Lile he tele a te he wania, muka e kua whamasi e kua manaki. Iwa e kakala he ika e katuai, me tau matala ki hoku atama. Lile he tele a te he wania, muka e kua whamasi e kua manaki. Le toe malu pe au maoto, ki he manai ki sile o e manuku. Na ono mino e mauponato, se te plike se te kisio totunga. Le toe malu pe au maoto, ki he manai ki sile o e manuku. Na ono mino e mauponato, se te plike se te kisio totunga. Iwa e kakala he ika e katuai, me pau matala ki hoku atama. Lile he tele a te he wania. Ko kore ke hufanga mohenga I tala whatapu ta pe, whatapu a pe mihen, whatapu atu ki a FATUFONUA ka ma. Kai ngā tonga ko ta pe kuongo atu ka te ki motolo tau POLOKALAMA ko ia. Ma wahe e haoni pe mo e FATUFONUA fo o mai heni pe mo PIVENI PIUKALA. Ke whakahoko te tau POLOKALAMA ko ia hono ua ki he wikeni. Malo mai tamau e whewhini pe a malo ngahi whaifatunga ia ko toa pe. Ko lawa ke whakahoko mai pe mea pina, whepe whaitu ke iai. Pe mai whatawange kuongo le rea te tau POLOKALAMA ke te ki motolo he ahoni. Pe fia ke tatai le rea pe a PIVENI I helaine ke tau kauwhataha I POLOKALAMA ahoni. PIVENI malo tamai ahoni. Malo ngā ue pe mihena. Mātunga whoki e te whoki mai POLOKALAMA. Ko I niko ngā koe ola ko ia. O ku iai ai ola koe ngai hopo koe ni hopo tangi. Whewheha ke PIVENI ki he whewhini. Whewheha ke hotani. Te matunga koe ai ngahi ngā ue pe mitongana. Para o sol. Koe. Au ki leri takai holo. O whakai ke ngai whima o e wholau. Koe. E whao ki wholau e whai awa kone po ta mo e whamapopo mai ai hopo. Koe. Tolu se mo ki na loi ko toki ata mai. Au ku koe ahonu. Ua e whunuani. Koe. Angia u whai ke hea natura he ahoni u koe. Kai ke ngari ao kosi. Koe. Eke, o whamaloa te pia ma whai o mare. Mone pito koe tu whaketai ni mi e PIVENI. O ku mahina koe tu ngai. Ka ta POLOKALAMA koe nai whahoko I he aho tu site. Na ta tala noa lahi a pito ai ki he whamautangi pe mo ola koe ngai hopo. Na kai ta tala noa ki he whiamau e ola. Na ta whiamau e timeline koe ke o mai ke kakai koe ngā ki he ola koe hopo. Pe aku kai ke kua tuku mai ai ola koe ni koe whamauanga maalunga taha e ni tonga ni. Ai a koe ngahi o maho inga ko toa ngahi hopo. Ai koe ne tuu koe ni koe ngahi hopo e fitu. Ai koe ngahi wahenga fuke fitu nai whahoko koe no wha ilo. Na kai ke au e hopo ai hopo koe tonga tapini maa ki whamangatangi. Koe toenga koe ngahi hopo na au katoa ki ai. Ka koe tuunga foki ai tokanga lahi. Koe kau whafufonga. Wharearea toko wha. Na e tutuuni whamauanga lahi. Ke to'o ho nau sea. Pe whataanga I ho nau sea. Kai toloi. Ai toloi ki whamauanga koe ni. Pe koe ola ni hopo ku wau mai ko tau wau ki ai. Koe hae tuunga o ki ai ho wakai ki he ngahi ola koe ni hopo I hene whahama ke he whamautangi PIVENI. Io e sol. Ki o whanga te pe whatapua.
Koi. Ko foi dimension ni ulo aki ko au ia mo ko ngo Koi. fa foi tu foi. Koi. Ko very blissful au pito he osia e hopo. Hapo. Koi. Me kon ko ke ola e ku hopo. Antu nei struggle pe ai hono ngā oi foi hopo a mai ko ke he whamau antangi a mai ko ke ne osi. Koi. E ko o fia loto pe. Ka foi dimension go sio ga ma hu nga e solo go foi. Ko foi whakaluku fua ko anga i whakaukau kia. O lahi e mea ia mata vai he lao, mata vai he whaunga ngā oe, mata vai he foi mechanism pe ko system. Lahi au pito. Au tawako pe whuk mo ala. Unfortunately, ko foi toko tolu pena e whiri I mai foi mga whāgoi ni e whi lau I he foi hala whanonga koe ni. E koe ke ono mo ni waha ta tau be mo whainga mea be oi mo ui. Pau pe ke ai ngahi sino e whi lau ia. Nge koe kulau ko kai gaha whahinga vendetta pe ko whainga loto o ki he ko katoa pe whaafofa whakatau taha pe nau tori nau tau nau sai pe nau tau pe ka koe ui whoki he kai ke tau lava tuku noa I o mea pe he ni he te tau toi whoki pe tau tolu ia o pase foi pulu ke kahau pase kanoa tamaki pe koe ha hono ka kono whakatoa solo sio o tala ho boy mo ku celebrate ko ke celebrate mai ke taimin I lere ola ne nai o ne nai o whai ku ke sio ko ha ngahi whi ma o ngahi whonua ke wholau kon ko ava po ta na ma pe mo ki information ko filisi e tok fai I November wiki ua ki to o topa o le fasi around that time ai mal kwa foi mahina e ua mahina e ua ia puanga mai ke nau o teu na do ke filisi te ke mahino a hoia ke fai le sisita ka ko sio e foi time go ni le fa ki folau sio ke family na e pe o atuonga ai loka mai po tapa moi pe ko konga fo ke taha whainga taha whinga he ne te ke o vaccinate ka ki au o mahino pe ka au ai anga u whi mau but there should be an avenue ke coexist pe he ko essensia o tawa taina hono atu ability ka ko to make choices ai ko te uhinga fo ke whakaukau ka pau te ke whiri ke alu ki he te whoko lewa ai benefit o ka pau te whiri alu he te whoko lewa ai benefit ka ukai ke utui o ku uhinga le ke loka I kita ke o te toi lava o make had the choice ai ko ka sai pe he ko o progress pe o whakatala noa pe ke ngai I ofaloti e lai ni ATSA pa mo whare mahaki. Ke awe mahino ai whie mau ia. Ka utoton pe ke nau whakapapa I pe mo tui. Whakafui tui. Me pe taha solo kai kia hat the choice ai. There's only one thing in life that you don't have a choice. Ko te whiri,
hoto family is not your choice. Koi. Aia ki awe ko whakaukau e pehe ke te whoko e te family ka te alu te tui whakapukare hala ia. Koi fundamental ia o ko whemau ke tau mahino. Regardless to ho tui. Your family is not your choice. It's a God-given choice. Mega o atu e o tua. So despite ke ho tui mo family, you could never walk away from them. You always look after your family. Koi foi moni me e o ko sia e au e so. Ko ure rahi te au e ko whanau mo family. Regardless to ko hai ai matangi pe ko pe au o hala fononga, but family is family. There is no iffy about it. He kukai ke o mai ke te feel. That's not your choice. Pe o minista pe ku tafi I tafi hala still family. So aia ko ngai te fitoi mon fokia ai ko o tui ai. Ke asive tau ataina ko e whakautua no mai ke tangata. Ko pau ke hanga mechanism mo system o give you avenue to make your choice. Ko I refuse ke vaccine ke vaccinate ya. Pa ko ke uhinga ia ke nana to loka ia. That's how I believe. So I've been trying to ka pai whai mari te ki wholawa tau ia he tōna ki. So di mahal ka taha ia o ngahi mea whakawhia pito ki ha taha pe ko taim ko te wholau ai ke te whoki o whelo aki mo to family. Pero di mahal o ku te sewa pito e venga ngāwe ko ni ko ngahe tato fito he ai whungau lahi ko ni ko mo whahako he tauni I tongana neongo o ku keito e lahi a pito pe e ngāwe ke whai ka ku I kai ke taimi ai mo ta ofi ai ngai wholau pe heni ko whia mau. I he taimi te tau piveni o ku maho inga whoki ai whakaukau atu ki ngahi ngāwe koni nai whakahoko I he hopo. He koe hinga he koe ngahi ola koe hange ko ke tala noa ki ai. O koe whi hopo e ua ko maho inga I ai. Neo maho inga ko toa. Ka ko unga ko hanga o mai ke whaha ki wakai ki ai pa tau sio pe mo toenga ngahi hopo ko ngā ke ngai tuunga ko nau iai. Ko mana tui pe taim nai whae e ko hopo. I he tangai POLOKALAMA ko na ta whakahau ko whamaulahi. Na ke whamatala pe ngahi mea na ke tono no ai, ngahi mea na ke au sia e koe ko ngā koe ki ke mau tau kei ko ia mau he kauloia fuoloa mo mea. Ka ku ke toki whatau ngā iha ke whanki I tono no ko ia. Ka ke ka ku alo pe whi hopo alo au mai ke tai nimi. O tai naile mo konga ia na ke tala mai ka au. Ko taimi ko na o ato ko ke o mai ha o whakamatala. Na ke os whakahoko ia I he whakamauangatang I he hopo ke he ia. Na ke siwakai ko ke taimi ko na mai ko whahau mai ko na o whakamatala. Ko ku kai ke ai ha makatuunga ia ke toi whai ha whakamatala. O toi whakahu atu ke nau tō. Os whiunga pe mea ko na ke sio ki ai. Kana ke whakaha whoki o ke taha ia ngahi risk o ku ke take. E malawa pe ke hala. Ka koe anga ia mālohi ho ongo I ki ai. Ko mea tau na ke whai hopo tangi koe ni. Na ke wakai ke ngai mea ko whahu atu. Pea ke te site, koe ke te afu uhinga ia. Ke whakahu ha whahinga whamatala ki ai. Even e nau talamai ko ki mua. Ka mo tolu na e totonu ke ngā ue aki e whamaulahi ai hono fua tau ake ngai whamaoni ai malawa kone, mea kone probability kone ai ke malawa koe ke I mea kai whamau ke ua ngau ake mea koe probability ka alu ki he ke whakamooni ke pau mooni ai whi hopo ko ia. Even e nau talamai ia na ke decide pe ke ua e whakahuha o whamatala. Whi unga pe mea koe na ke os atu.
Ko risk ko ia I ho ngo ko dai ni mi o tonu fo ke risk ko ia ni ha ko ni o tonu. Na ke ofi ko ni hen time na tau tolo ia ko ai tala maga tu ni na ke te whakau kau tu oua. Na te ton pea ke te whakahua whamatala pe na ke tu ma pe he. I he decision ko na ke he na ke whahoko. Solo. Ko ka fo ke ai lo tau bau pe. O te ke taki au ai pa ke whakahau fia pe a ko. Gai. Tai watu tama ki dia ko ri mai po dia ko ia. Mo de lau ko be he philosophy ya. When you alone, mind your thoughts. When you with friends, mind your words. And when God start answering your prayer, mind your ego. O me ke wa ga he tolo ego. Ke aga ko ai vai po I pe ego na. Ai ka wai pe o monsol ka ko fipu kai pa fa mai ni kai ni eu fa malo ai pia ya ko fa nga it's a mind game solo Koi time go now ko fa fo nga e ya I have the liberty liberty ke si ke advice me loya ya fa ni maono Koi ai ke awe advantage ang awe than anyone else Koi he ko winga ko kapau na ai haloya ke ni fa fo nga ke si ko tamai pe loya ko ya te ni fa aquí Koi e ni pe ko ke fa malo ja I pe awe ki kauloya now pick their brain right from the beginning me tape tiki te ko waki emaili o laku ke kauloya pe hin ke nau mai ange hanau ki feedback o mai be nau ngai FATUFONUA o Sunia Fili o David Colbert pia pehe kia na le son topo na nau whakata nau taimi ke o sound off ai whakau mea ki nau tole ka ku waifa ke whainga whakau ke solo neongo ko ha contribution ha taha ko ha wa papa ko ha whao tu te minimal ka nau kana tokon ka to be to the success of the whole system I for whole case ka ko tokoni o fitaha ia ka au he case ko ni o wai ku e ku tahine o ku ako loya o taun mo ku ta ako loya o mai ta fo ko nau e ne tokoni a mai ga dia he case ko o mandu ko tano o hinga le ri bia o he me ko tope me pe ko hinga le ri ka ko no ai go ke perspective faka mau oi kong ki da o ta mai ki na to ko ni la he mai ga dia ka ko fe ai pe au ai ko na ko ai pe na ai fai fa kau ko fo ke ta ko ke ho ha ia o la fo ke fai la ni ke alo ai pe o ha ki kosi ke ai ha ku lai sen ko whakaukau e koe ai lai se ni solo ka pau ko te whe mapaanga ke te sāta kai but that's not my kai ko pepesi a kuia o ia I pe profession sa kuia ka ki au nai kai ko success ia ko success pe a
the whole team were behind me. Now excited, now fear. Ka ko ngo la ko mafa tu ke se go ni ne. Na no fo pe he kuongo le ka ko ni lo tonga ko la. Ko au ya ko foi ko foi mastermind. Kono ko oti nei te pe ko foi put together ngai pieces of the puzzles. Okay. Kono mo nei ai he sio nai koe hawa nei tutu ni e sol. Koe hopo pea aku nere ke ala ke kau wha mau. Ke nau toi hanga toi, ke toi iai ha toi whainga mea au nau toi hanga toi li riu. Ka toa au hopo ka toa kuni au ke koe nei li riu ka toa. Hopo ka po si nei li riu e tutu nei. Mandu nei whaka halaya e foi keisi e tolu. Foi ale keisi ne tolu. Whakahawhi he whamautangi e foi ale keisi ne ua. Mano o pe ki foi ale keisi ne ta whakamui. Koe hopo koe mateni mea tatau na e moua he mea e ua. Hao foi ta. Foi ta. Ka toi ngare wako koe hanga koe tangi. Koe uhi koe hanga he kau whakamau o li riu. Ai mea fua. Kau whamau tangi. Sai pite tatok lawe ki ai o ngai foi taimeng sinia ke tatok lawe ki ai. Ka kono whakatoa solo o te hanga o te ke foi ulu ke pupula. Ika go wakai te fuke ko nga ko follow my bit o me ka na ko. Pa wilo be ka kai na every time na osiko tala ko ola fra maulahi na ke admite o me na tono no. I nga na ke fai na don ke te sayang. Pa ko mai ke foi konga ko foi konga mahuinga taha ne fo mautangi ke nga ke frapapau I oku. Pe ke te sai te go ia. Ke oa e te whakahuha o whainga, o te admit hao whainga whakamatala au, o si enough pe mea kona kok whai. Ko du ko whai courage, ko ia. Ko te sia whoke au ia, e piven ki whai taimi kona te tau tolo ia ko tala e ola. Ko pe, ka pau ko au eni mahalo ia, te o siki I ongo e au ia, ku pena tonu ka, ku whai whakakau ke oe whakahuha mea, he kuriri u whoke mea fua ia. Kuriri u whoke mea fua ia, kau tama, ko ngā pena tonu, kau pehepe ku. Ko mea lele pe ai mea kona na whaho ko trust pe system kona mo ngā aki mo kulupu pe ko haina na tokoni atu mo mea mea kona ke tā ke tiki ai mo ngai uhinga lele ko whai ke tala noa POLOKALAMA. Ka ke he piveni o ku ngai ko lau congratulation atu I ola ko ne hopo o ai ngoa ko hopo fo ke taha ka pau te aha me te tāna ki mai ko ngā hopo te ngā ke te tatoki la fo ke ume afua ka ko ilo I hange ko na ko ke tāna ke ngā hopo ko na ai pe liriu ai hao e taha malo pe fai taha o tau te ai a tonga tapu wha poas te hao e ua ma o fai taha tau te ai tonga tapu hongo fulu hao lo wane hao ne tiki te anai. Ko whai hopo ia ko loto ke ta hoko atu ki ai ke whai hopo ko tanga tapu hongo fulu. Ko ilo pe koe haan. Ko mea fua na ririu ki ai e whamautangi na makatu ungai e ne hao pe koe hae po koe whakauhinga I koe na kai kia hasino to tonu ha taha whiri ke o mai ko mere na e whai kai whi palo mesi e mea ka ai pe ai whakaloko fua ko seo ke mea koe ko hange teke fu mahino ke kakai ai kehe palomesi ke ave ke wahinga me palomesi ke ave ka sione pe ko ana pe ko hai he ke tana mange I he konga ko ia ko ia so ki mo ke lawi ke ai taha ngahi mea o fo tatau katoa pe he kauloia kon ko tano ki ai te ke iai hamea pe he ia
ke waki hau pe ka wha mautangi ia mo nau ground te Koi. ge reisia te ge reisia haonga ta whaki te o hanga o whakafuo ki he mea goi ni o whafuo ki he mea goi ni mana tui na tau tala noa he mea goi ni whika mai tau koni tone me fo tu tofa maanga Koi. anga tu ai pe nolo moi mahu inga ko ke tau taina fa maanga independence Koi. koe whihu i rewa ko tau eke ten how and why na hoko ai mea fo ke raka be ka fa mau tangi te ke fai ho bo was kick mai na tole o kick off mai mau na tole ha fa ta ha o tala mai o wai na tu u hala ai mea fo na ngau e Ai piveni ko uhinga na kai kia hata hai e kau loe a koe e kau wha iloa. Na ane whako koe tū atu koe tahai e poini e nau ave ke wha mautangi. ko ha crown dia e na o Crown ni nia na nau hanga ai o ke ha ave ta ke ha wha mautangi. absolutely Hala me. no lawyer from either side raise the issue that's Pena e whakahu koe e utangi ka nau tolu na eskamata hopo pa nau sio ki ai pa nau toki o mai crown pena nau hau pe nau tolu te kamata hopo o mai pe crown. kita mata opo e ga opo ke pia ko to gi pa ba pa to ki kick off mai foi pulu kick Koi. off mai foi a e ta ki mo pa to ki ai ko Oh. kuinga ko ta no ba ko e solo ai me ko ko kuinga le le ka ta tolu Koi. ne o ka pau na e genuine pe dia but because ko kai ko ke make sense e tau fa unga ne os Koi. race pe ai issue e tau os fehu ia pe tau tolu the independence he Koi. kono ina fo e solo ko manatu ina was lave au ko foi tango ni na sikalamu Koi. tau ka to pe ai Koi. ko ko amount ka to pe amount ka to pe ke neongo kuhinga taingo ko tutuni ko he tangi uhinga lele ia ka uhinga lele ia ka de to lave kai ka ko Koi. uhinga pe nga ele meni te mau inga me ko system ke ne keini pa ne puke pa ne mau ai confident the public he ne independent so foi different Koi. dimension ya ko konga ia ngahi pila e tau koni stu to ne fi ai na o timani e kupu val tolu Koi. ko val tolu ne timani e ko pau ke maintain he fa mau hangai I'm principle Koi. mauinga o rule of law pure ai lao mo independence of citizen tau Koi. taina ma ka ko hinga pe fala vi kai ko hinga ko kai ko manto na behe mo yang ai tau fili ai fili ko nove ma for always for la haka ta ya no makatuunga bana Koi. hinga le bai hono fehu ia like any normal mind ka pau he kai ki tanga to fehu ia ko tau tolu le vai o palpare ma den Koi. ai ko kuhinga when things does not make sense o ko complicated pe tanga tanga na fehu ia ka we me go ni ka ye ne o kai ko pe he a ko nai ton ke hang ya o la Koi. be ko ko make sense ya ka o ye ka ko hono o hake ta ai hata e Tene hoko wha. pa mana tu ko whamau lahi ko whamau tangia o tok til pepe mo ground of a bill o fotu watu Koi. ka lahi u hopo ya hange ko whatata pe o me ko ni foi hopo ko at least pe mo te vita man fasi ko hiwa no ana aluia o au ke fam ke a bill got Koi. pe a fai tutu de e whamau tangia Koi. o upheld pe ai tutonia me fa maulahi kana ia issue ia na race ha ke pe ia he loya itua kai ke relevant ia kai pe he fa mautangi ko issue ko ke tu pe ia kai ke nau fita no na to ki ai mahalo pe me he mahalo wa me pe ai kai ke nau fe hanga nau doria o fa nau tutonia
e koe whakatu ni koe ka whamautangi ko koe lao. Ko koe case law, ka te lava ki tau whea ki ai, ko o follow ti ia ki te ngau ki te whakiki, koe whai mawhai ia. Sai, koe whakakaukau whakau ni mea ko ni kātoa u hopo a te sina fuko mo vai kona, hopo a hopa te senfa mo o wharetau, hopo a akirisi mo te wita manfasi, hopo a lavu mo waske. Nei ngau e ke mea fua te tau pe balance of probability. E gai ke race pe whai ha mea ia i he fwoi makatunga ko ia, sai. Koe whehu i lewa ia koe e au he ni. Harewa o inga na o haki ai. Ki au e solo ka watu au kau. E kwanko o interpolate ai connect ke toti koe pahaine fwoi. Ki au e nai o mai whakaukau ia koe a meitua. Ki loto. Pai he koe uhinga e koe nei o ware po koe sai. Koe amanaki pau e hiki i hake ai for standard of proof ke ki maolunga e malawa ke hao ai kau minista. Matu koe kau minista ia. Na wanga si kalamu i mea koe ni. Kau musio ke maari e patau te tupe ke tau teka. He koe foi hopolo ai koe a tonga ta famo tonga ta pono nai tai mo na ki race ke koe me how foi ta hai i tonga ta fa how foi u ai kai fihia pe ki foi ta koe foi race koe i tonga ta pono fulu how foi ki he ne ke directly kai koe ai mo foi me e te to clave kai solo he mea koe feila ngai whaha i ke na hanga establish ai mea gui koe agency ko hako hataha ko ha agent o hataha ko ha whaki e hataha on behalf o hataha foi mea koe ana ke well address ia he kauloia e ta high court e nau case ko ia ke nau lava o ai foi mea ko ia pe mana tui ko taimo na race ko ke beyond reasonable doubt kai rewa ke to sten ha hia se ia kai ke to sten ha whakafuofua fe mau ke prove almost ko mea pia na hoko ka ko ni ka uhinga ne ka fa mau uhinga le re pe ka tiao te fu lau te toki sai pete te program ka ko uhinga le re ko ta no ai solo a tu men go ka fa mau tangi ko tau te a ke tu hifo hata me to kon pare mia even ka pau ko pare mia ko magnitude ai tau te a mahu inga ke te lava ki ta prove without a doubt he lahi ai kai te hau pe tahau ki whamatala whakaofi pe ka tuhi whai pare mia ia ki lalo mo tokon pare mia mo minista he fo i whakaofi pe kai te ngata iu toi pā he foi tau te ia within 5 years ke toi ngofu ia ke toi Firi whare area pe toi I whare area. Ai koe uhinga koe intention fokia. Ai koe whakakaukau koe rawe te pe koe whakaukau koe pe he o waha ha mawhai he pare mea ke toi whiri pe ne kau minista o whepakia. Whepakia moi. He koe wharea koe whai lao unsiti pe nia me ne toi whiri whare area. Ko inga hane toi foki ki whare area. I ha whahinga. Ai ko inga ko whare area fo I lao. But the intentions. He kai ko pen ko me lot of whare area.
Kau talanoa foke ko ni stutone ia ko whare area ko kau whakafofonga whare area. Kau ai kau no pere, kau ai kau minista, kau ai kau whafonga kai. So nau andana to foi amperela ko kau whafonga whare area. Ka whiri ko minista, e kai te rawa minista tai te ki whare area. Kau anga he foi la ko ni o ai ko whakau ko koe. Kai ke e solo. Kau foke ngai mea o mahu inga i koe e talanoa he u whaunga mo ni. So ke foi issue ko ni ai anxiety. Koi. Tala mai he attention yare e tokfie maria fare area. Koi. So ke whainga taia na nau fe au hi moia ni afi. Tala mai ai ke nau fe maria ka koe kore pe se ai pe ke tau fe lotoi. Ai ke hamea te he ia. Ke prove ke satisfaction o whare e koe foi taha pe hono whaunga ke tau lawa tala fie maari e whare e vouti. Te ha mea ia. Pau pe ke tau ke hiki nima, consensus. Ka koe ni ok ta mai. Ai pe ke tau fie maari e. Kai oa te ai ho mou loto, ai pe ke tau fie loto i. O sai pia ka au. Ka hala. Ia au to tonge nau wha tonton whare a lao. Ke oa ai ke hange o. Hange o mimi. Hange mimi hawa solo. O se ko me pate o mai ek whare area ke nau wheloto i kia. Ai ke area ke tau whi maria whare area. Pakai ke whi ai ke whi mea koe ka ai. Ai ke tau wheloto i. Ai ke he. Ko hinga pe ko distract mai ai whi mea koe aka. Ko hinga ta noa solo. Ai mahu inga i tau sio whalu fua. Ke maalunga i tau mama. Kai o te tau nofo i fo he fo i. Kai ke hanga foki he kau mea i ni au. O hike standard of proof. Oe foi keisi ko ko e TPM. Hau ia he tufa tanke ai to ta hakon ko saya pintan. Hau he tufa ko ngape ko absent ko lack of evidence. Ko mena fihia ia he foi hufi vai a homa. Kena ele ai saya pentania ke musiat kakai musiat ke lori koe. Wai tangke ai ongo fulu ko tangke wanoa. Ko loto lere ai minista ke afe mai a hen. Sai. To ere avong mo tam ko angkas. O one to ita rate pe me ago nei lau. Pen mai ere fa muy le fo ke ai minista. Foi me anga solo te tanto grave que foi Maria go ya kau foi mena e Me kata pe mahalo ki motu mai lai ne he i he tatang ko ne telefonika ko lo pe mahalo e te moi mai pe telefoniko ngaki hoko atu e tau polokama. Piveni konu mau ke online pe o konu ke ongo mai. Koi. Sia ko ke no fono atu na ta. Ya we. Taga mena tanga tai. Ana ke tala no foki e foi. Foi opo ko io, foi tu leva ministério a fa malo. Kene whakarea rewa ke hou eiki. Koe aho manu i ai nono wahenga. Koe. Sia ke uhinga le rei koe. Aia koe foi konga foi mea pe ia nei uhinga ele. Angai he. E koe ngā he kai te whi mau ia. Kai te whi mau ia. I mean, that is proved by evidence, beyond reasonable doubt.
Kako mea koe na uhengo ki ai. Kai ke toi hanga he kau wha mau ia toi o mai ha argument. A pena tolo to o mai e foi tu oni ai wha mau a laki niu. He nai very precise au pita hanga laki niu o connect ngai foi elemeniti ko ni ke ne ha. Pe kau wha mau ko koe fie maari na tolo ke fo ke. Yo no fai ki ko koe. Ko foi taha be nai fi ai. Sai. Ko elemeniti ko na ka matalave ki ai e solo. Ko nga pita analysis ko ni fai. Ko ngai hopo ka to ko ni ko fa maula la hi tolu. Foi tu ni ala ki iwa e ua. Pe upheld he fa matangi ia. Ai foi tu ko ya. Tu ni ai fa maula he kon chief justice ko witen. Tu he case kon na po hiwa. Over 10 years fa matangi. Toi tu ka mo kupa. He keisi ko a po hiwa. Toi over 10 mo ya he kau fa matangi. Sai. Ko whihu ia ka koe. Ko hai he toko tolu ko ni. Heta performance. Sai. Ko ne tu ko he usio gai. He na mandu na ki lave tau ki mo ai solo e kulau ko tutuni ala ki niu. Mo kulau e tutuni a watama. Na ko lave ko ki mo ai me ko. Ikai. Io. Malka POLOKALAMA ke he na lave. Ko tutuni ko ala ki niu na pe he nia. Ka wa pe au personal assessment. Tutuna lagi niu ne o mai ai matu ko me ko ni ha fa go mai na version of story ha fa go mai na version of story ai ha we fa go tala mai wai na mon ha fa go tala mai wai na mon ka ko mon ni o ta ha be mon ni ko je wo mon ni ya ke exisi ko mo na mon ba exisi ai ko ni en ko hinga ko ai ai to ko ta ya na o gloi so que me voy a leer. La pere vai la ki niu. Pere vai la ki niu. Ko statement ni na ere aki he minister. Statement ni na ere aki he witness. Sai. Ko e ku Filipe ko high statement ko o ku ngari ka o ku mo oni. Pane agre va pe mai. E kai ke make sense ia ke rea ki he minister hira ko na ne admit ia o me ai fe ka waki mo ai ko ne winga na tala no ma la ki new ia he intentions mo what makes sense pani pehele vai ia e ene pehe o uhinga le yang ka ai for statement ai witness pani agre vai fa hala ia i minister sai Lani ha ko ngai tutun ko ai ongo palangi ke na tutuni. Tutuni ko hopo ko a tonga tapu lagi mo tonga tapua. Ko so tala ni ko so faro ma ko ta e maui ga ko ke tau nga ko. Ko matala ai lo pe na wa ongo palangi. Ko e famoni ko asione na e confident pe upfront sai kon ko famoni ko alani na e hange ne vesi na hange slow ne talfeui ene pehe fala nga ngi tama ko mata ka ko men go e solo malava pe ko tama mo ni ne vesi he ko ne to fu pa nai fare hopo ko tama ko upfront ta ko to kilo ma do na usna bobula ya ai a wanga pe ke loi pe ha pe loi pe wa ba kai ke u ya mo ta no ke me ko uinga lele yang ka u ya tu ni alaki mana to ko ngai ke spe ni ko pau pe ke ai ta ya loi na kure a u ya me ko ni hono e ke mai go ke alta loi a pe ke fare po ba ko me ko alo he ko falala ko me mo on go al mo ya ki loto
pega i tata o pe ka loia tau kei fe ma tau ve ni lava di loi mo ko fa nga tu i pe a solo ko nga pa neongo nai ko fo pa neongo kana ka ki au na ma i confident ko ka ko nga fo ko fa da no ko pau be ke loi ka haia he ka ve he ka lava ke na fa to loi pe te na fa to mo ni ka ko nga fo ke wa fe ke ai he na ka ke hanga fa o nga ongo foi tutuni ala ki niu upheld dia o tutuni ang palangi reverse tahan na tutuni na reverse ko feu i le vai ko te tau o hake again ai independent ai fa mawanga hai wenga na turi e tambai au sayang de performance mau inga mau inga bitoia exactly he ko umen ko solo ko te tat e kai lava fa tonton de fitu tau koni sutone o fare area pe kau pai ke usia au ia i fare area o na uma o fainga clarity ko ke fa ke mea ko ke fa tontonu te tau palo pare ma pe tau toluia kau hinga fa tano o hinga lirei ma hinga ko tau sio ke sai o hopo ko a mateni kai ke tari e tanke ia kai tari e tola te au ia na oange pe ia ke foi to ta ayo ko ki foi case pe ta hai case ta hai pe a oange ko lave ko na case pe a aku na ke to we fo mau ia ko tu tu ne fo mau tani ta tamai na tol tamai na tol ia fa malo mai na tol ka yo to ata sa misi ke more na tai mi no la va be e na nga we ko nga atu pe la pe pa ko ga me topi ai ala pe plan pe la pe pa ko na pe ke pe na u si le nga we oi ka ko fi u ne ta solo fi ma ke ta wanga fe u ia sai me ni ko intention ne lao ke fihia ai tola ua noa ia fihia puha moa ia fihia ai kaupe hina le mani fihia fanki mea ikiga ko ia te hanga pe o ange ki he foi toko taha pe kai hao e fupaanga ni mamano ia mo miliona he te oang katoa ke fuka uouta katoa ko feu i ko hinga fo kai ke ko hinga fo ko tano ke tau tano me ko ke hinga le ka tau to ko hinga fo no ai lao ke o ngau ya ki ka ma vai ma ka tu mari ke na hanga o influence o intiu se ka o ta ke fili pe kai fili i hata ko fili a kita po fili hata sai fe ko na mai ke operationalize foi lao na mai na tolu ya ko foi lao ya teni fa mo ai be ya foi identify vote ko ta be ko identify ka pa te ne hanga ya private ha to te au e ka mo ya ka ko fe hui pe ku hinga le ka ta tol ko ta mu ai foi lao instead the intention foi lao ke pu ke pe ai to mo ai how if ai ko ngai ta na be na to don ke consita he kau nga pe fu kau ma tu e solo ko si o pe ta ha fai tu don pa ke ta te lava o to fe wi a pe lo longa o kuna ke tangata pe they are human like us they have brain like us o kuna they are bound ka contempt of God dia ko o eu kai ke usio pe he ta tau e pe ia wa ki ha fainga mak ma fai pe ko ne to ke he pe me what makes sense
o si amount ia ke feu ia. Ahina whakau piveni ai mamafa koe ni whakau. Ai ngā whaki he ke taimi o kuhangai he pure anga, he kau taki koe pure anga, o ngā ue aki ai paanga e pure anga, ke nau whai aki e nau campaigni. He no whakarea koe ni koe i he lao whiri. O ui whake whake campaigni hang koe ni te mau ai pia mau wahenga ka tuku e. Mahino a bito ai kei ke sai e whahinga mea pehe. Ka koe konga fwoi ni o whaike e siona, ki tala noa mai whoki mahino ka koe, e nau hanga ko hiki ko koe a standard of proof. E nau hanga hiki kono uhinga i he whakaukau pe a koe, i he whamatarana ki tala mai. I huinga ia ka koe ngā ke oa na hanga hataha tuku hifa hata koni pare mia, aki haki i wai mea pe koe ke fu mahino oku. Ke whakamo o ni ke mahino. Ka te hape maha ki mea pe ko fiofi holope ke whinga i ke toko aki hata koni pare mia, paka pare mia. Pefe ta fa aki koe ki he no ngau e koe whakaloku fua. Nai whakalaala ka whaka mau ke oa na a tautea ia. Koe ngā na a uesi ai e ngahi ngau e pure a ngā kwhai ki ngahi wāhenga moe whonua, moe kakai. Ngahi mea whakaloku fua kwhai pure a ngā ki he ngahi wheitu. O nau whenga ke nau whakahao fia o hange koe uhinga lere ta wha aki koe ua hao beha taha haki mea bea. Ke lawa ke tukuhi fua ka pare mia moe mea behe. Io, nei be nau lave ko taho kia e nau e tau argument ko standard of proof need to be that high. He ko foi criminal ga ke nau ngā ko foi le fa latina ko but it means it's one of its kind e foi lao ko hange ko foi mea be ya de kana nau pe he ko ui ko magnitude te fu tau te a. Koi. Tau ngau ea ki he kupu wai fu lea ko guilty. That's criminal element. Koi. Criminal nature. Tau uhinga rewa ai e standard of proof ke beyond reasonable doubt. Ko ngā ke oua te iaha vei ua, oua e alu vei ua. Mea ko tau has to be proven to ke oua te nofo ha vei ua. Koe nau pehe, ko hono tuku hifo ai kau minista. Mei whare area, toi pen nau tolu me i tau e ni ma. O fuulahi ia ke ngau ea ke balance of probability. Kaike, panai koe konga e koe, foi konga ke heia. Foi konga kona na ke lau mai, foi konga kona koe ai whakaalaala koe ki he ngau e pure anga. Nana nau hanga po te o lawe i pe moi mea koe. Koe uhinga nau whakaalaala i konga koe ia. He hange koe ni, ka pau teu campaigni, ka mou whiri au, te u holoke uhila ke sini tau noa. Koe. Ka pau te whakawhihi ai e bribe mo. Ke whihi ai mo kenga campaigni koe, ke iaha policy, party policy, Ka pau te mou, ai tau pe, ka te make a statement, ka pau te mou whiri au. E uhanga o tuhi fo i moa me paka wal tolo ke panga whanoa. Koe. Ai koe huinga ina nau pehe ai he koe koe taha ia mea na i whakahao pia i koe a pohiwa he fo i keisi koe ia. Ai koe nau panai nei rahi pe mo whanki ere meni ki fo i hopo hange na ulawe koe kia ni nai ai agency. Ma tui soke, koe whihia po asi he nei direct, nei whegi. Nei koe na involved kia, nei rea nei a. O ne prove ai, o kune endorse, ai foi whaki nei whai e saia peni. So ka ngo foi keisi koe, hanga kono ave koe, on behalf of him. Kai te tahre ka wha mau hene, kai ia whainga evidence ia na whemahino aki, ke alo tuwhai ai puha moa. A tau pepa mo
Aya kei ska po hiwa ne pe po hiwa ne ka na fe mahino aki na pa moe. Mr. Ba. Pa mo minista apanga. Koi. Ko ne fo statement ko ya. Ko ne fo ifo akava pe ko ha. E to o ya he fa mau o puke. Kai ore wa ko ha o fa ha ta mo evidence. Koi. Ai ko si o aku o vai me te de puke ka te to hanga beauty. Ko ui ne ke ha evidence ya na ya na fe mahino aki. Koi. Ari. Ari ala. Ando na anga e fa maula ia o ai e paspasi ko endosia. Ko ne fe mahino aki. Fe mahino aki. Koi. Na fi ia he balance of probability. Ka ko ui ko no hiki ko ko beyond reasonable doubt. Kai ke fe uma paspasi. Paspasi. Mari. Ke mau ia ke prove ia ke o vai he paspasi. Iyo. Ka ko me ngo behave unfair e solo. Koi. Ki au e whakauau me go common sense. Na ngai e ton ke na urihi ape na tolu ia ai keisi me u me go go na o hake me lai. Ki au e to be fair on everyone. Na ton ke na send back ke keisi. Na keisi go oku kai ke na lava determine Ke te retrial. Send back ke high court retrial ngau ia ke me fua fo. Koi. Mana tu te lava fa ki pehen solo. Ko ui na bla tala mai ka te au ke o atu e fa moni ke me afua ko. Koi. Ka pau na mo tala mai he te walo te mai fa moni ke me afua ko. Ai o ku ai me ia he no ku injustice ia e sio apuia. Ko ke ma o fa mau to nu e ma tu ko foi kupo e lao ku tolu ni mai o lao filiu o tohi i le mata ai. Ko lau mari e mea ko ia ke kumia mea mo oni he ai pe ko merit mo justice of the case ne tataki fo mau ka malama fo mau o ne eke ha fo mo oni petene o mai ha fo mo oni ke tokoni ke ne fo mau bopu ai merit mo justice case he ka ko e fo mea ko ni o ko pe au ia unfair na ko anga ni fo mau aku ngau e pe tau e winga lele. Ka pau na i o e kau wha mau tangi uhala mea fua na ngau e ke kau wha mau lahi. Whakafoke ke isi, ke toi hok, toi retrial o ngau e ke mea fua koe. Whakau kau e ako. Ka pau ka sasti si uhinga ke nau whikumi. Nau confident me whakau ia he kuhopo he nau ai tarat whakau ia. Even ka pau te nau hiki hake ai standard of proof o ke mea kona na ngau aki o si proof he ke si au ke element ka to pe kona te mau he lao ke whaia ka no prosecutor ta. Maori la he pito e anga koe tau sio ki ai pe mono wakai ai whakau ka. He ko tau sio tu o ku kei whakatu tā maki pe e taimi tu pe he ai. Ma tei whena ta ki tala noa ki POLOKALAMA e taha ki mua. He anga maheni koko ku nau whai he whamau anga. Ko ne find out pe whamau tangi ia ha mea ku whihalaki hange koe mea koe ni. Ha na tolo hike e mea fua. O tamai le vai ko mea e hao ai mea hike mea fua ia. Hik pe nau toli i ai. Ka ko ngā foku hinga le rei whamatala ko ke o mai na toton ke te whakafoki. Ke whai e whi hopo he mea fua ko ia he. Te ko ngā kei malama ka whakamau ia. Ke nau hao bena tau, nau silo bena tau, halai mea fua na mai tau whamau iaki. Ke toke au ke whamau tangi o tau foki mai. O ka pau tu ni nau tolu me ha. Kau mawhai ia, ma alu ngangi, hangi ko pe nolo. O talanga nau tolu ke hawhai ngā tu ni ia, ke pau ke mo ai ke pehe. Ko koe ke utui o pehe. Ka koe anga e tau whakakau watu i he taimi tau tala noa uhinga i ke ha mea e malawa ke hoko. He ko mamani whongeni piveni o malawa be ke hoko umea ko ia. Ka kau tau hinga ko ne maa taha foki. Ka koe ha whihalaki koe whihalaki e whamaulahi. Hau hange koe whi mea koe ni. Hau na tolo o mai mea fua tamai na tole. Koe mea fua na toni ke whaiaki. Te whakafoki pēr te hop for all. Koe ngā kai... Koe ngā ke mahino pe kai o tau maa.
ko ne fair ia if what they administer ko justice of unfair ia and injustice ke nau hanga na to fai tu toni I he hanga ko ni solo malava pe ke whakakau kau bau ko was miti au e whi mau e balance of probability o kui ai pe whamoni a kuia te uke I lava pe o fetch o tāna ki maha whamoni ke ne o hake ki he ka ne gai te uwhi mau e au he taim ne whae hopo ai ko uhinga ne wa kuia unfair ke nau hanga na to whai tu toni ai na I tonu ki au ka pau ko kumi ke justice na I tonu te whafoki fo ai uhopo ko nau si o fihia he balance of probability ai ko kuhinga ngai hopo ko nei overturn mo ngai hopo ko nei unsuccessful ke tuhi fo ke fa mau lahi ke te fai retrial ngau ya ki ai standard of proof kuhinga wanga ye si o ya He ko fa wakai peke pe he to la ko fa ma anga fo ki fai peke he lava prove fa mo ni ai me ko ya ko ne malo hi pe fa mo ni ki kuna even o fa be ni he so fo ke fe no aki ko me even ka pa o kai ko me mo ni ya ka malava ya fa mo ni fa ma anga fe ka pa malo la peke I kuna me lo ya me mo ni ya nga na fa matala ka ko fo ki to tonu ke pe he ko tala no uhinga fo ko ni mo tala no nga hilao to tonu ke to imagino pe pa ta fo no ngai ko tu e fai ngo fo pe ke kakai ke na muy ai piveni ko ke ilo e solo he sio o ko ki experience pe ni aku ya ko he ki po hopo pe ni fia ko I molde yo au ke fa mau tani ko sio aku ya ko mata vai ia me he tafake kau di competition ke alo loyo o tonu ia ko mata vai ia ko lava sio te fatata me ko ni o soki foki e fa maula ia be mo fa mauanga he foi hopo ko ni atonta fitu he ne ke hanga hata ia fa to ngai a hono forge ko me ko fu kama na pai accident e ko hanga ko analyze ai fu kama na ke pe ia ke ko me na ka he checklist ke sio ko ha issue ia kana ko ki foi toloi ko oi hopo mantu na ki puke foi toloi go ia e ai ki taimi ko pe ke ki hanga o folahi ka to ange kai ne ke ya faka ai ko ki foi toloi ba ha ange folahi ka to ange u toki me ni ke si ange wa pe te e press fe tai go alo o fa fe wi hai me te ko foi olahi go ya kautate fa puri me ko no malo e faile ha me o koutu ko foi original ko copy fa mau ko pare wa mo foi copy au pau te alo save fa ai ta te tau hiri te kita copy ta kita imo ko foi copy ko na wanga fa to mai o vale au e hanga folahi ko original o ni o pa u ya ka au que la voy a coger. Why fucking fare ko la Einstein coincidence is how God want to remain anonymous. It was purely a coincidence. It struck my eyes que anomaly go normal go e kwanga alo faire me go for ka. Kaya ko ke isko ya pero tai ko mahali mo ke na ka ja ki hanga fa mau ya to I te nia mahalo ko tau hi va pe hanga ngari kovi ke hanga te ke ia te foi ka ki be fo ke uia pipi ke au he ku tolu ni ma ko el foi lao
O silo buka wea o foi kupu o ia kwa ke tala o kunehanga whakaata iau me he comply ke technical mo legal normal process procedures ai ke awe to find out the truth kai ke mari pe ni lai apito bibedi ko tu mahalo ko mahin opito ai u ko ni fai ke ai vakai pe mo ngahi me ko ni pe te tau vilo pe te tau fononga pe he ko tu ai pe ngahi me alhak hange ko ku ta u foke ni taha ni ngahi me mahu inga ko ta o mai o fai ki analyze so ai I he konga ko I he me ko na fa ma te fu na ta foi polokalama na e ke atu ko ha makatu unga o kai ke te fie mao ala ki niu na kai ke au ene performance na anta pa ene performance o ku hinga I hono tuki tua pe na e beta ki polokalama na tatala no pa ki o mai au whakaukau ki ai ke ta foki ma ko ne foi ola ko ni o ku fai le fi analyze o ko no ke o mai na apa nga wena apa vea I he level ko kuia I he ko ngai ko tala mai ko ne foi whaka mau ko ana ua na fai du una Italia he wa mau tangi u hinga le rei ai makatunga ko ngo ua e ko ngo palangi na to na foi taktaha na ua o furihia o pe mai le vai ku hao I kana na tau te ai ko foi ko ngai foki ko makatunga I biven foki ai time ko fe ma he kakai ke nau mahino Te ka pau te seko Oscar foi programa ko ni ku mahino le waka mautolo. Ai foi uhinga. Ka ke mana tu time boga na ola na mai ko foi ola. I lo fo ke kaka ia hopo ulo ke po hiva tamaki unseat. Ai ne stay. Ai go unseat ia mo foi stay. Te ai foi hopo hono wa tamaki unseat. Te ai mo foi stay. Ai ku foi unseat ana ua mo foi stay e ua. Te ai ko ke hopo tangia pa tamai hao ia. ya firia Ni vai ai. Ko ga he fai ga du ni pe he. Fau ke whakakau e kakai, ko ha mea whihala ki he tau mea. E whi ansiti ana e ua mo ne mea, pe au te ke hoputangi e pe hao, pe whi ansiti e ua ko ia. Ka koe ni ku whai tala noa ki ai, ko ke seanga o mai e uhinga, me ngahi makatu unga na sia koe ka whamau, pe ko tu e mahino o lerei, pe mahino o fua ki kakai. O kei lahi pe mea ia bimeni o kei whai whehu i ki ai. Hange koe na tau wha whehu i ki ai, I he ukonga koe ni. Na uwhanonga nai he mea e pare mea he ne press conference. Na ni ki I lawe ai ki he pehe, ko ne tu he tai nimi, ka pau te mau alu atu he tai nimi campaign. O ku iai ha ki whine motu ai a whaingata ia. E matok whaingata ai ke mau ala matolu o tokoni ki ai. Ko inga na whaita ia be awea whailo ko inga ko bribe he. Ka ai ko na ni whakatata pehe ko ne tu ko ni te alu ke whaingata ange ai taimi ko mo ai campaign ni he ko tata fiti ngahi wa he ko ni ko ata ngahi se ki fai campaign ni e he ne fa hinga ko ne me ane naina ne pehe ko hinga ko e ola ko ne hopo o ku ni hanga le vai ya pe to don ke fa hanga we ki he ngahi lao ko ya ka ko ngai ko lo ke ki fe ya tuai ko te alo tokoni ka hataha o te alato ku whaingata ia taha pa te alu ki whare koloa pa te me a to maha whai māmu ane ki ka pulu ke kai he si tokotok puke. Pe osi pe koe pa te tarangi whai ta lot pa u alu pa ke alu koe. E ke heia me hataha alu ato campaign pa ato whaingata ia pa alu mani ka pulu mani whai maa pa te tarangi. Kai e ke maha hoi pa osi pa aike alu mantang. Pa ke mana tu ia he aho tolo November ke whiri iau. Unga, tena mo ua loa pepe pe waha mea I hongo whi whakatata e hao. Pe ku pau peke na mo ua nao he ku ke ange kapa pulume whi maa ke kai. I he time campaign ni. solo kau he whakauinga whakaofa Koi. te utoi lawe te toki lawe ke mea koe na hoko wharerea ne Koi. koe o whae mo toko ni koe foi whekau whaka otua ia Koi. he ko ho passport ia ki he wani o kwehu I mai pina ke ofa ke masi ma te tolo mea koe ko kia lao e ma mea takin ta ofi Koi. koe prai piu ta ofi koe prai piu ta ofi I he uhinga koe ni ke ua ai ke mafasia
ai tangata vota in a free and democratic society o fe mau ai kakaia ke na vote tawatai na ki hona ata mai le ko o fai au he na fano ha ke fare area he tau fai me ke o te hoko me ko ni e solo ange unau pe mai o te tau tu ngau ke lao tau fo ke vata o kai yo hanga i lo te ko hai me ai ke fai ngata ke tau lava fo fai ke he ofa me he bribe foi me go mai no fua so ko ofa ai te ofa pe ki te time go kai te campaign nei o a pe ki te time campaign ni te ke ofa pe kai o ku tari e fo mau ka pau ko ha foi ulungang ai ya o ko me en kai ke tari o vale pe time campaign ni ku ke ofa ko Sigue Mari, Kau tate whakau kau ni solo. Kei loka pau nei kai ke upike fo i ongo fo i fua kawalo i o ai maa peau. Ka pau nei kari wha mau ke hu me ongo fo i fua kawalo i. Hao sing sai. E nei o mai ongo fo i fua kawalo i ia na nau fe au ngā aki pe nau tau oange ki mua. Oange sirini si ulai ki mua e whiri. Oange sirini i September i loto ia he mahina e tolu o ange silini ve o time go na fai go fai ke ta fai botu aya o pe ata ia da o to panga tau e fa fonga i siula i gai da o to panga tau i September i gai ko kuinga e faka ofa tuange ka pau ke ofa ka te ke ofa pe ko ke time firi ka pau ko nganga aki ko puni ia solo o kai ke mau ke tau te mai te witi fine ofa si mai no le pe private me ofa ka pa te alatu ka pa te alatu so ko me ka pa te alatu campaign wa ta hai o fainga ta ia pe ha o kore ka koe ene fainga ta ia o kai ko via tari pe he lao ko me o ku ko vi ni ko kai ke invite ko so ko kuya le na wa ko ka ton me ni me hopu ka la bla kai ke invite ko he to la nga ke ka bla o wa ka la ai ka pau e kore mai ka kita ngofua pe kari pe lao tari me ko ke hanga halao e mama no ta o fe ka wa la ma lu ta tala mai to itapu ke mo ofa ka ta ofi e ba te kai ko o te na o mai o toho mai ai fai nga whakauhinga maulalo ko he ko nau pe mai au hangi nau kei turiti pe kakai ko kalai whanga vare e hau I refuse e fai nga I feel very insulted ka pau ko hataki kita ke te hao tala mai ko fai nga tae e solo sio kau tata no fai ngofua e lo campaign ni hoko mai kai to e lava taha ia to mandui na fe plaki ai ngari ke ia pe tatai ko walua foi mea ko ni ko kuinga ka pawe ko tale ai tau fili fale area na ke ia hata hai ha o malanga mai hane ka venga mo ha principal mo te fito itui tale tau fili area toki huma akirisi he valu fitu ilo ka to ape ka kai to la ko tau fili he nga ya ko ka business pe na no fi fale area ano inga aho fili pe unda takai mo mahwa a mo suka tufa ke lai ko nga fa tu nga le re ha wa agri o malanga i mai ko fainga me go ya o na hanga re wa ka pa usi ka kai ke na to ki loto o toki to e na fa more me loto me tu hau ka ke fa to mai pe ko fi pe ten go ni ka to ka ta ma go na business na i loto pe tu ki tua ko no tu ku pe na to ka kai ki tua o mate fa ta tu e fa ki business
Ko uhinga ia he solo kauhanga o te whakaukau ni. Koe. Ko te malanga I koe te whitoi tui o pule lerei. Pa te hanga malui ai whakahoko whatongia pure anga me corruption. Pa te reduce uhila tau pehepe hange koe ngawe na whaia. Reduce ai totonge kika paiti. Me paanga ua noa paanga ua he ahoni. Foi paanga e taha walu o ke whao he kato kakai. He foi meka koi kika paiti tahu ke ngawe aki. Pa ke whikai ai me ho ngawe teita me hene futau ka kato au paanga ngalo tai. Ko kilo moa e fiha te ke mau. Whakahoa ka hataha hao me ne kilo moa o te alu ne vauti pe alu le vaia o toki tiri e roto he. O kuhinga mokia koe mawinga koe ai tō pai. Mana tui nai tau whet ao mai mo se whauhi. O pehe tō kua he kau whakaanga koe ke nau hanga whakaapapa I kakai. Koe whāwai ai taimi te tāno ai ke ngai toka te rine o pule lerei. Ai rewa koe tō pai rewa ai whainga ko wato tuwha te ki mei maho amo I mei moa. O sa iange ia he ngahi te whito I mooni koe. Ka koe kuhinga I whatanoa ki ai. Te ke kai e koe e ki mea koe he fwoi hoa kai pe taha. Na wope na tolu o whakahoko e nau fie mau pe. Ai pe na tau sio ai. O si pe tari patseti ewa na tolu I mori. Na kongo ya pito e kai aha whainga hesitation he pare I miaba mo sea whare alea. He koe tutuni koe stei na os whakatokanga pe wha mau. O ko wate whainga maari e ke sea e whare alea pa mo I pare mia. E nau sort out. Ai nau whahoko e nau ngāwe. Ke ua e render uncertain. Ai u mea koe nau whai. Hano toi e ke ia mui. Ka pau e ke I tuko I pe kau mea koe niki tua. So na swai mui whatonga nai koe ya. Na ko vare o pita ua he when they show no remorse. Ka haki hesitations. He naka yo amana kia ua koe whai whotunga koe ane afi. Na naulawa anticipate o si o mai mea I he osi e ai stay. Kai ke. Koe hanga e whakauau ngari lolo e ta taimi solo. Te hoko ato kono saifo ke ta polokalama solo. E na tatano a fiuri mai tau e mei mua. Tatano a fiuri mai tau mei mua. Taimini, ere ai praktikale. Ere ai whaki keisi ke apalai e fiuri ai. Moni apito. Taimi ke wanga o lau ka atoa e tutuni. Ka tahanga whakahoa e u. Ai mea ko tawa e o troa behind the line. Ai influence, ai outside influence. Moni apito. Ko mana tu ilelei pifo ke au ia hangi ko talana pa moni apito. Ko ngā kulahi pe ngai polokalama te ta hoko atu pe he talanoa he ngai issue ko eni. Tau mana tu ilelei pita toi taim na mai tohe whakamau ngā whatokanga mai ko ke whare area. E mea koe te tau wau ki ai o ka pau e kei talamai pe whakamau tangi o ku halai a pe ni ko ni ke kei unseat. Ka ke, te tatuku ia ki he e whai konga te tatuku hoko atu ai. O wai me ko mana tu ki hanga ngō atu ke ki wakai ki ai. Pakapa e tuku moia ke mea hoko pe tatuku moia ke mea hoko. Ai me Koe oku na mea e ki pare mea ne nai ki kau minister ko ni koko ku os unseat. I he ku uhinga ka kau ne mea na ne pehe o ku os unseat whakinau do me whare area. Ka aku nau kei minister pe. Pena tala noa ai pare mea ai o kuai mea ia ko transitional period. Kia te kinau tolu. Pene pehe rewa. O pau ke whai o maulonga au e rewa ke whai whakawhetongi. Ke whakawhetongi whakalerei me minister koe ko unseat. Ke he minister koe te ne hau koko o take over. Pea koe a transitional period ia e fulo oloa. E ki lo taimila. Koe ngā ke lava ke smooth e whakawhetongi. Pea a transitional period ia mawe. Ki kongo nau ki ho haa ke hek whanongo ki ai. Koe ngā heku wangeu ki fo o kau e mea pehe heku. Nau amanaki fo ki au ia.
koe mamafa o ngā ue o poto ngā ue o ku hiri he CEO mo kautaki koe o ku ihe pure anga. Koe whi lakanga minista aia e tuku pia ki tua ahon beha e tamago a pongpongo heke heka. Pia ni hoko atu pe ko ki tala atu pe ka ko na ku whawhilo aki pe o whilo aki pe o sipa hoko atu. Ka kou pe ka kou ngaka ke sionge ke ta wha aki ko ia. I he ta wha aki ko ia pe a katak pe hanga ka koe kakai ku o ku mahino pe ka tau whatamai he whatohi mai toko lahi. O tala mai ko me o ku whawhakaho ai e u whehu e ni ki he pare mia ko ni me pure anga. Ka koe po ke te sa tau te aha pure anga e ua i tonga ki ta noa tau ke pure anga taha ka tuku e ka te whaharea ai ke pure anga ko ni. Pea ku mahina pe ka te awia ku nga ke mahina pe ka kai o ku i loto fokia o tau ke te pea koe ke aha whahinga uhinga ia ka ku tau tala noa pe ngai mea ku hoko ku nga ke uhinga lelei. Pea ko ne mahina pena ke kakai u whiwhia pe kakai ia. Ko wakai ki he whakaukau koe o kuai mea pehe o ku e pau e ai e take time hono ki whai whakawhetongi koe ni. O kuai mea pehe i he tu koe ni a ngā wepe a mao e ke osi pe oska katoa ngahi lakanga. Koe whakao whai e solo. Te utat pe au o tai whakumusi tu tone. Pea kou fie au he. Te ke whanau au he mana man te ke whanau au he press release koe na. Koe. Ka kou tat koe foi hopo maari e ta. O ne hanga koe case koe ne e kusio koe case hanga koe koe ni he hopo koe ne a tonta fitu. Na o stisi mai pe he whakahogano foi ulu he pereti. Na kai eu to he la alo finga i mai. Koe foi statement koe na. Koe hiri mai he pare mi ano foi ulu he pereti. Te lawa te ai kupu e koni stuto ne hanga he pare mia mau. Foi statement pe koe na. Ko nga kaulau ia ke whakaosi aki. E so. E kono moni ko uhinga e kulau ia ko ini ko ha pre-warning ia. Ka pau o whakaukau pehe. Mo wawe mi ai. Na ka pau o kei whakaukau pe. Te utati ki te pia heu kau. Solo, kau e nai kai eu whanonga ui ai kau. Ka te uto ki whakaike ki pe te komi ke. Komi ange e pe waha Ia, pe ko ngan pe ko uhinga totonu ia mea nai mea ki ai pe ko pe nai uhinga e ka mea ke ka ku hala e ku whaka uhinga ka yanga ia ku whanongo ki he press conference kan ane nai o ke ia pe ka minister pe ko ai he ko mene toton ke ne fai. Ospe ansiti ane afi. Ha uia pa mo ne termination ni he ahoni. E kai ke toia ha soisia. Ka lau atu e ke tokoni pe ki ai e sol. Ka te utok alo o komi ha foi OTO pe ka foi video o press release ko na. Press conference ko na. He kai ko lau mari e solo ke tari ke nau. Ka te wate whakaukau ko ni. Ko hinga ko pe atu ko koe no koe pen he lao fili. Ai kau ansiti me whare area. Kupuni mataha solo kupsi tolu Kai kupuni mataha e koni sudone kupsi tolu. Kau ki lau e te au ia ke kua pau ke tau he minister hono tuunga koe minister. Kai oua rewa, kai oua kuone hoko o i kai malawa ke maulakanga o whakatatau ke koni tone koe ni pe koha toe lao ke. E solo. Koe. Koe kupu ia, Koe kupu ia. Koe kupu koe ka pau e hoko ate. O stu la vea behne ke yanga ko o familis. O ke whangawe ina o dole osi ai mea. Ka toe mata aange ia he ne toe hoko atu he osi aniafi. Matuka ansiti aniafi. Koe. O hanga he koe foi statement koe foi lao he kai ke toi minister ka pau hanga he halao ke he ai lao fili ia.
Ko ne hoko I kai malawa ke maulakanga o whakatatau ke konisitoni ko eni, pe ko hatoi lao ke. O hanga he lao filio o toko e foi mawhai goe ke kei hoko koe minista. Taka hanga he pare mia o kei puke nau tolu ai, o ne hanga rewa ia mau I kupu goe konisitoni. Even kapau ka ki temporarily pe ia. Kana ki no fo pena hanga ne lau ka ki no fo pe. Province nia, there is no province in the lao. Koine io sai beta da no che solo che e kono moni na o sveisia e issue ya goini he hopo go stay pe na ki me biala a ki e foi e ki hoko atia ka minister ai ka ko foi statement ko na ka pau ko fanonga tu ko uhinga ia ono whalean he whapalani. A minister shall retain his position as minister until he becomes ineligible to hold the office in accordance with this constitution or any other law. Os become ineligible now to hold office. Ai ko uhinga so whakatu tama ke foi mea ko na kapau ko whamatara mai ko na ko intention ia ko koe mea. Ko extra teo o tu o fli me ahona terminate ai ko ko whakata au ngai na ho. He ko makatu ngai na ho ko ke kabineti. Ko lau ko pe he wa no mawhai ke ne whiri mei tua. Ke whiri pe nau tolu o kune toi mau I pe ia fo I lao ko. He ko whare area so ko composition of legislative assembly. So ko composition I. Representative of the nobles, representative of the people, and all members of cabinet. O kuhinga ya ko koe kai ke toi lava ke ne whiri mei tua. He ko stala mai he kai te ke toi whiri whare area with the intentions ko uinga ke pen ko mi whare area for the next 5 years. Ka koho hoko ko minister o ke hoko ko whare area. Kono sai pe foke ko o ko mau pe ai mea na o broadcast pe ai press conference ko ni ane ko sai pe na mau pe foi broadcast ko ia pe mi he broadcom na fai hulu tongana ai te sio pe ki ai o to o mai foi konga ko ia he ta programa hoko ke whakapapau I pe ko ne intention ni ben o kutonu ai ai mea ko atu ko mandu I pe na ni pe he na pe ministana asi whaha pe ia ne whakawhisi I he. Ka ke mana tui whaka he mea ko o si nane, o si mea pe whoki ki ai. Na e minista na e whakawhisi, ka nane pe he. Ko pau ke ne tari e whakawhisi, pe toki whai whakawhisi. Ai alu pe e whamatala ko ni I he laine tatau ne pe he, ko sea ko me whare area, na o si ane afi. Ka ko minista, o ke ia transitional period ia ki ai. Ka ke e ko mai viti o ka, pa ni I ko o whaawari ka na tolu whiwha matala ko ia. O whakapapawa tolo. A pau ko mea ko ia, ko statement ko ia, is exactly how you explain it. Te whailo meu ka au. E toko mai, ore mai whailo ka o mai. Au ia, ka pau hei kai ke, ko ate whakauka ko ni solo. Ko uhinga ai kehe, ai wao tāpia moe, pore anga taki he koni stūtone. He kuhanga he lao whakawa o mai e totonu ai tia, ai lapisi, me hono kaino aia he repati, mo e laione, mo e whanguri. Ke hea koe o wāta, pia mo kuonga mama koe ni. He ikai ke nau kei whakaawao, kau sai pe ia, he kou whakapapawa with no hesitations. Ko uhinga koe ni ke kapai te nau mau hawhainga mario nau siu kia. Pa nau hanga ai tanga awe ke whai ngofua. O mai ke ta programa hoko te toki to o mai whi konga koe ni ku uhinga e taik tānoa.
ke play ke tau whanong ko toa pe kia, pe tau tok tala no ai, pe koe intention pe kai. Na hai hopo na me fu hopo tani na targa ka kai a lavu mo ako sita na lava pe kai. Ai hopo ko a lavu mo ako sita na pe fu te mo hopo ai hopo fili te hoko ta pe hopo ko na lava pe kai. Ika. Na kai lava ya. Okay. Ko hopo be to kui pe andai mi. Andai no molo pe. Ko ha ko ni. Ko foi se sinia ko ni nai unuki mai pe ya maka tu ma pe. Filipe. Hopo Filipe. Ai te ha tai me ka te hopo ke. Malo pito, piveni ko tu malo ku daki overtime he taleri ko nika ku fafifia pe mahino nga isi ko ni ku talawa fai ki analyze mo tala no ki ai. Eu te ahme te ke tokan ki ai pe te ta ose pe. Ikai, sai na solo ku. E ka ai yo le ke te programa le dio ko ta ha. Okay. Iya, malo. O fatu pila. Kai nga fa malo atu ka te motol i he mui mai tau POLOKALAMA, malama ki tau hoko atu. E tau ki tala noa ko ia fa hoko ahoni pe mo PIVENI PIUKALA fika aki mo e ola ko ia. O e ngahi hopo ko ia ko tau whanongo ki ai. Fa malo lahi atu ka te motol, ka tak fa mori beka pa ua ngai whamatala ko i ki whiunga. Pe mo ki motol, pe mo kataki fa mori i he whamatala ko ia. Hangai pe kona tala tu ko konga ko na ku ki kamata faos e ki tala noa e to o mai no video wi ka au ke to ki frapapau iai ko intentionia o tatau mo fra uhinga pe ku ke he pe fa hunga ka ku e to ko mai wi ka au ke ta hoko i POLOKALAMA ka ke fa malo atu ke tau ka sponsor malo bito hono to konia ko ia e tau POLOKALAMA ke hoko atu i he POLOKALAMA ma he ko ni fa hoko honi pe ku ke ata pe ke ka sponsor ka pau ke fia toko ni mai ke POLOKALAMA tato te fito ke POLOKALAMA ko ni o ku ata ke sponsor mai pe te todonga foi POLOKALAMA taha pe ke POLOKALAMA mahina taha pe mahina tol pe mahina ono fitu taki mai pe o ata ke fitu taki mai ke toko ni mai ngai POLOKALAMA ko ya hange ko ni i ko ni o ku na os o mai e na POLOKALAMA ke na toko ni mai ngai POLOKALAMA ko ya ka ke tau foki ki he tau Whamalo lahi ke tau ka sponsor, ai aku nau omai mape, ai whainga maari e koe ni ke whahoko atu e tau POLOKALAMA, i he taimi ko toa pe. Koe POLOKALAMA mamahe koe ni tau whamalo ai, ke tek nau tolu ko toa pe, ku nau tokoni mai ke tek tau tolu. Tata te fito, ke tau ka sponsor ko i aku nau heni, mana tui mau pe, kau ke fia mau ha o live stream, o ku whainga maari e ke whahoko o live stream. Fitu taki mai maari pe koe whai aha pe putu te maulawa tokoni atia maau fitu taki mai pe koe te whika telefoniko ena o atu i he la kia te maulawa rewa o tokoni atia te koe kia whika ena koe noa hiwa whātaha walu ni ma whātalu noa pe koe noa uataha ua noa nima noa ono noa fitu whaahinga kātoanga pe Nusilani te maulawa a uatu ki ha whitu upe o whakahoko ai live stream ko ni pe mo foi dai be mga lai ata ke to koni ke ka toanga ko ia o ku ke whakahoko. Na whatonga yang e time tatau o mana ke le fok pe mo live stream va ia i Brisbane i Australia e lava ke fitu taki ki ai o ku whahoko ia he wiki ua o e mahina o se wiki hau e to ki whahoko ai e live stream ko ni ai te ke lava fitu taki he fika ko na ke tesi no afa ua no hiva fitu fa nima fa taha no fa ua no hiva fitu fa nima fa taha e lava ke tokoni atu ke te koe i ha whahinga live stream pe i Australia tata te fito ki Brisbane e lava o tokoni atu e ke te kumotoru ko e tau wharekai seafood ko i Heaven's Kitchens o tu mo lau i loto o tahu ko e wharekai ene o ngomatu atonga te lawa tokoni ke te ngā tolu fitu taha F o e Portage Road i loto o tahu pe telefoni noa ua taha ua fitu Baluono hiva ono no ua taha ua fitu Baluono hiva ono ko tau whare wala ko ia page fashion store i loto nuk alofa hanga tu ke tau mo pe building o ku ke whatonga iangi o nau ke tu ko hulu at pēr koe ata pe ngahi kolo au kehe taimi ko toa pe whatatau ke ngai uta fo o ko ia ko au atu ka ko atu ata ke ngā kuia i whika telefoni walu fitu noa ono nima ono wha te ke lawa fitu utaki ki ai iha whainga whema o wala pe
i he Page Fashion Store i loto nuku alafa koe South Pacific Loans. Stele ki tupo pa me South Pacific Loans o nau toko ni ai polokalama kotoa pe o whahoko atu pe mei he kautahani te lawa fitu takia i hawhi mau no i nusilani no valungi au valu hiva valu no valungi au valu hiva valu i he South Pacific Loans ko ngata e tau polokalama ki ahoni a mo mea tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai i he ngai polokalama ko ia i he weke ka hau. He